саламатсызбы? Ноқат хабар 24 каналының каттаушылары. Бүгін күнгі 27 апрель 2024 жылы біз Баткен облысы Қызылкай шаарына келдік. Сол жерде Ахмат спорт клубы ережесі еруіші болып жатады. Бүгін таразы болады, ертең бой болады. Жана осылай лайық классикаметр жазып қойса, ұматтығандар кетті ғанна. Бізге демеуші болған Қаймо спорт клубы, жана Музан Аймақ спорт клубы, сондай эле Ынтымақ спорт клубыға терең разычылык билдиребиз. Бізге спонсор болып жүрөт. Кетті ғана санаулы мүнөттөрдөн кийин башталат. Адам саны көп, қараңыздар, Өзбекстан, Қазақстан, Кыргызстандан келген балбандар бар. Азыр санаулы мүнөттөрдөн кийин эртең дарегин айтпаса Кызылкай шаары борбордук эс алуу багында болот. Саат 10:00-да башталат экен, келип көрүп кетсеңиздер болот. Мотуганда кеттик анда. Мотуганда şu жемен экен алгач. Караңыздар. Санаулы мүнөттөрдөн кийин башталат. Мотуганда бизге мына Мурзан Аймақ спорт клубу Қана балдар. спонсор болып жатады. Шуңа терең разычылык беребиз. Алла разы болсын демекчи. Мурзан Аймақ клубунун спортчуларына терең разычылык беребиз. Алла разы болсын. Мотуганда Assalamu alaikum, Ноқат хабар 24 каналының катталуучулар баарыңыздарга жагымдуу салам. ММА сүйүүчүлөрүнө жакшы жаңылык. Буюрса Ахмат ММА спорт клубу тарабынан көрүлүп жаткан эрежеси эруш бүгүн алгачкы биринчи күн таразы тартуу аз эми. Буюрса эртең беттеш кудум ушул Кызылкай шаарынын борбордук паркында болот. Сөзсүз түрдө келип көрүп кетсеңиздер болот. Эң башкысы подписаться кнопкасын басып, лайк басып унутпаңыздар. Айбат чемпионшип жана Каймо спорт клубу тарабынан өткөрүлүп жаткан ММА боюнча турнирдагы буюрса 5 май күнү Ноқат району Белай өкмөтү Кайрагач айылынын борбордук стадионунда өтөт. Сөзсүз түрдө ал жакка дагы келип, боецтер дагы өздөрүнүн күчүн сынап көрсө болот. Сөзсүз түрдө келиңиздер. Биз сиздерди күтөбүз. Бул жакта номерлер калтырабыз, бул жакка байланышсаңыздар болот. Биз ар дайым ММАны сүйөбүз. Спорт, ден соолук багы, ийгилик. Мотуганда мына агайлар чыгып караңыздар. Спортчулар, урматтуу көрөрмандар, жалпыңыздар Ахмат клубу тарабынан өткөрүлүп жаткан алгачкы беттешке жалпыңыздар кош келипсиздер. Бир кол чаап койсоңуздар болот. Кубатбек Батыров, кол чаулап кадамжай. Алиаскар Камалдинов. Алиаскар. Ой, молодец! Абдулмаликов. Давай. Спортивный клуб Умар Тим Азат Пазлетдинов. Ноқат.
Erdem Korakol. Давай. Оп! Давай. Muhtarım. Akıl Muhtarov, Baydarken. Sardarbek Sacarov. Kim? Anlatan naşı sportivni klub Mırza Nayman, İslam Turruyev. Шоу! Muhtar Muhammed Gulayev. Muhammed Gulalov. 66 Muhammed'da. Anlatan naşı Mırza Nayman, Nurselek Ümmetbekov. Шоу! Давай! Babayev. Anlatan naşı sportivni klub Ahmet Aybek Cumabayev. Давай! Хабардағы оғай. Шоу! Жақсы. Шоу! Қызы саңар кетті. Бермеңдер. Болды. Kanatbek Malabayev. Anlatan naşı sportivni klub Umartim İlyas Raşitjanoğlu. Давай! Қолдап тұра бер. Бақыр, жақсы бол. Шыққанда мощный қызы саңар өзіңер. Sportivni klub Nurbek Idrisov. 50 kg salmoqda qo'l çalma. Anlatan naşı sportivni klub Iltimak Erlan Sabırov. Sevgili usta, sportivni klub Rabekov. Anlatan naşı sportivni
спортивный клуб Ахмат Бабыр Рушанов. Запай скоро. Шоу, давай, шоу! Басаров. Kolçalar. Kotla çıkla kottum nereye? Anadolu спортивный клуб Ахмат. Muhammed Salih Şerifcanov. Kolçalar. Evet. Давай, давай! Emirvan Kutbedinov. Emirvan Kutbedinov. Aydancel. Давай, давай! Ana kardeşi Давай, спортивный давай! клуб Ынтымақ. Erбol Absattarov. Шоу, шоу! Давай, давай! Skot. Давай, давай! Давай, қолдап bağla bitti. Yok. Давай, давай. Vardık bir de çabuk. Sizlere kaç bile bekliyoruz. Anlat anlaşı. Спортивный клуб Ынтымақ. Шалаев. Бекболат. Kolçalar. Давай, давай, давай. Оп! Ука кирmek bu. Uka kir. Молодец, давай. Anlat anlaşı. Спортивный клуб İlgin. Ruslan Musayev. Kolçalar. Қолдан кетті. Общий. Шоу, шоу. Давай, давай, стакан. Демократ Рамес Рыспова. Давай, давай, давай. Esma Vadillahoğlu. Klub Ahmat İslam İkram Medinov. Koy sokulun var mı? Koy sokulun. Al общий bir kolda öyle. О, что, давай, давай, как Anlat anlaşı. Спортивный клуб Ынтымақ. Ahmet Zaitov. Anlat anlaşı. Спортивный клуб Umar
Omar Teknokat, Ronaldo Mirzahmadov. Давай, 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 давай! Давай, Эркен, вообще! Spotting golub Ынтымақ Жандолот Кәрімов. Давай, вообще! Шоу керек, шоу, шоу! Қолдап қойыла бітті, Ege Cutlar, Spotting golub Omar Teknokat. Alçalar. Anna Tandaşı, Spotting golub İhlas. Demirbek Kudaybolov. Давай, давай, хат, хат, хат! Бақырғанда бізде қолдап Ketdi, bitti, қолдап қойғыла, ketdi! Ege Cutlar. Anna Tandaşı, Spotting golub Ahmat. Diyar Fayzullayev. Aryasbek Azatbekov. За пояс. Anna Tandaşı, Abdurrah Kolcu Abdurraslar, Spacili Kulüp Ahbap, Ahadcan Torsana başladı. His Bluetooth device. Давай. Он который стаканчик. Стойка, Oldu, oldu. Молодец. Başan Ariyet Karimov Kolçaolar. Anna Tandaşı, Hurşit, Spacili Kulüp Biyikto, Hurşit Akjala. Kolçaolar, Katura. Anna Tandaşı, Respublika Özbekistan, Sportivniy klub, Jasur Sport Klub. Baburxon Jigitaliyev Kolçaolar. Давай, давай, давай. Özbekistan, Kırgızistan ekan. Çıkma şubeden ha. Anna Tandaşı, Bekbolsun Tajibayev. Çıkar. Kolçaolar. Главный бой вечера. En главный бой. Az çıkacak.
Бою спортивный клуб лидер Ақтілек Бақтияроğlu Қолшаулар қатура. Қатура жігіттер, давай. Анна таңдашы спортивный клуб Ахмат Жасурбек Маллаев Қолшаулар. Республика Өзбекистан спортивный клуб Жасур Назарбек Аскаров Мырзабеков Қолшаулар. Болды. Маматов. Спортивный клуб Омаркин Даниярбек Мехманбаев Қолшаулар. Болды. Давай, Қолшаулар. Қолдан bağla, Виктор. Hurmatlı sportçular, oyun 10:00'de budum uşul yerde boy baştalar. Kechikmey kelingizler. Kechikkenler 10 minutdan parajayla. Оны ертең Ахмат спорт клубының başı машықтырушысы Насибек ағай бұл ушул жерде неме тойбе мараке өтөт, кичине сүйлөп койсо, ассалам алейкум. Жебирек сүйлөп коюң. Котура сүйлөп коюңуз. Boyga kelgili, erten boy bo'lib, nima bo'yicha bardırları kelgili. Qaytdan keldi? Qaytdan keldi. O'zbekiston keldi, buyog'i Batkensk oblast, O'shska oblast. Rahmat ағай, tinchlik қалайым, ес-аман бойыңыз tinch өссін. Rahmat. Алла разы болсын. Kelgili bardırlar. Hurmatlı Noqat Qarjimot өткен қатысушылары, ертеңгече tinch болса аман болыңыз, ертең насып болса онларда да көрüşөбүз. Tinch болса аман болса, Қызылорда шаарынан бүгүнкү көрсөтүүбүз аякталды. Барыңыздар лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Noqat шаарынан баарыңыздарга, Қызылорда шаарынан баарыңыздарга жалынды салам айтмакчымын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.